Ngikhuluma namhla ngizwa nginovalo lokubuka amaNazaretha kusho ukuthi kade ngahamba esontweni. Ingoma yami ngifisa nakade bengayile ebuhleni ngamehlo enhliziyo yakhe umuntu nangothando olusekujuleni kwenhliziyo yakhe azibona ukuthi kade ekhona ebuhleni, ulizwile izwi elingekho emhlabeni, usibonile isigqoko esingekho emhlabeni, ubonile umjimbo ongekho emhlabeni, uyizwile ingcwele engekho ndawo. Inkonzo yakho na
la isiphuma khona abantu bebengaphezulu kwamamiliyoni noma babala, kodwa akekho bexabana nomunye. Bonke abantu kade benomusa, ngoba lo muzi siphuma kuwo asiwazi. Emthandazweni wami mangingedwa nginaso isikhathi sokulinda, ngithandazela ukuthi njengoba ngimiswe phambi kwebandla angabe bikho umuntu ozoba yikhoba, bonke abantu babe amabele. Mhlambe isiZulu sami sinesingoni phakathi, hayi isingoni, isingoni. Ngizalwa abantu abayikhuluma isingoni. Sifikile ebuhleni bangcwele, bashile kade bekhuluma. Ngiyalibonga ibandla ngoba isabatha nesabatha kungathi bakhe eNanda Khokheli. Ekuseni bengibona amaNazaretha la ekhaya afika isabatha nesabatha. Ngibabuza abanye nithi nisuke eGoli, bathi sisuke eGoli. Olanga nisuke eGoli yena. Ngibabuza omama senilapha, bathi sisuke eGoli. Ngiyafisa lolo uthando lungapheli okuthanda uShembe. Ziyobuhlungu inhliziyo zethu uma uNkulunkulu ephethe inkonzo ethi abangazane bangivume namanje bakangivume. Siyathinteka thina ngoba indlebe zethu zezwa namehlo ethu ababona. Angikho kodwa lapho ngisemhlanganweni kade ngikhona emkhosini wentombi zibuye eNtanda. Ngimzwile uNkulunkulu ekhuluma namakhosazana asehleli phansi ethi ngiyabonga zintombi zaleli bandla, nibuye eNtanda lapha kade nikhona askisi batumese nkosazane kade ngayile eNtanda. Ithi lapha kade nikhona bekukhona uBhombela, lapha kade nikhona eNtanda bekukhona umkhulu lama, lapha kade nikhona eNtanda bekukhona umkhulu inyanga izulu, lapha kade nikhona eNtanda bekukhona ubaba uThingo lamakhosazana, lapha kade nikhona eNtanda bekukhona unyazo ohlele esihlabeni uNkulunkulu okhona. Amen. Wathi kade nibuyele eNtanda benilande izibusiso zalomhlangano kaJulayi. Wathi eNtanda kade nilande umthetho waleli bandla eNtanda. Wayesebacelela isibusiso uNkulunkulu, wathi ngiyafisa uma uzwa ngithi askisi bathi nxese, kusho ukuthi kunokubhuqa phakathi. Inkosazane engayanga eNtanda ngokuthe uNkulunkulu wathi ngiyacela ingabe bikho inkosazane ezobonakala eKama kuzwe kuvala umhlangano. Kushiso yoko wathi ayikho into ezokwenziwa umhlangano ungavulwanga yini ngemvunulo yonke yena isikhombisa. Wayesethu ante kade khuluma wathi sizoyibhaqa, sizovulula kabili ngosuku. Kwenzekile sakubona ngamehlo, kodwa ngifisa ukukhuluma indaba le ekhulunywe kabe emaphepheni. Abantu abafundile akufanele bagxile esilungwini ngoba basazi. Kanini amen. Abantu abafundile abasazi isilungu. Abanikazi baso bayahlukanisa. Uyabona umlungu mayithi lokhu i-bad luck, usho ukuthi inhlanhla engalungile, musuchoma ngayo wena. Uma yethi umlungu i-good luck le, usho ukuthi inhlanhla enhle. Liyangizwa ukuthi ngiqondephi? Ngiqonde
kunomshophi ekade okwenzeke ebuhleni okudilika kodonga u10 minutes awuphelanga sekushuthiwe sekupostiwe waposta ibed luck uphumana ungifonele mina kuphela 15 minutes wathi kuthiwe ebuhleni wabhilida delikile ngathi cha bakhuluma iphutha umlando kuyiphinda mkhokhela nithi umlando kuyiphinda maNazaretha nithi ayithi uNkulunkulu ufuna simbone kakhulukazi ababethi inkosi emaqadi yethu sabantu kukhona abethi manje akukabi yena number 5 kade siphithizela nabo kushaya uthanda uma ngithi umlando uyayiphinda ekhaya kithi bekukhona ubaba wakaMsweli oyihlala ekhaya ubaba wakaMsweli wayekhona kuleli ithimba elathunywa kuPhakameni yathi inkosi langa indlu yamakhosazana isincane isipholi ngicela inhlansuthi izosebenza kuhle ukuthi ma kumeneza umsebenzi ebuhleni maNazaretha asusebenze benginibona uthi kwaMsweli ngangikhona ithina sasigubha isiza sesipholi samakhosazana ithi inkulumo yomlando uyayiphinda ukuthi ushembe uNkulunkulu uthi sasigubha sithatha inhlabathi siyithela endlini amakhosazana ngicabanga ukuthi ayi8 mkhokheli ekhanda ubuhlalo ehlabelela iyasebenza inhlansuthi ngemuva igubha inhlabathi ithela ngakanti ubonda seluyasindwa isikhathi ke semuva khona ingoma eculo honke bemnandi beshaya igenci bethi noma izindlu ngezodaka kodwa kusekhaya le nhlabathi abaneyimba kwakube kuphahlelwe ngayo indlu yamakhosazana lwasinda udonga lwadilika lawamboza amakhosazana awu8 kwagijinywa kwayobikwa enkosini yaphuma ngelikhulu ijubane yabheka egumbini ngifuna uyilumbanise lento ukuthi akuyona yini yabuya inkosi nespeed yathi ngicela nimagubhe ngoba imphefumulo yamakhosazana ngiyifice egumbini sengiyithathile ngayiphatha ngesandla amen ngicela nimagubhe kahle uthi kwaMsweli bagujwa amakhosazana aphuma kwase kuyabekwa kwathiwa inkosi sebephumile isithi inkosi la ngabathatheni nibabeke endlini yesonto zathathwa idumbu hayi lokho kushiwe ebuhleni kwabhalwa emaphepheni kwathiwa abantu bawu10 abawu7 ababonakala ukuyizinsizwa mayishela intombi ithi ngiphuza umfula iqamba amanzi iphuza amanzi ayiphuza umfula lokho kwamba amanzi abantu abaqamba amanga labakade bebhala nabafuna imali bakhokha phela TikTok manga kufanye mkhokheli ngiregistile ngalala no5000 namhla ubona isonto linje imali uthi kwaMsweli kwaphela 3 hours yayisithi inkosi hambani nibabheke uthi bayafica bavuliwe bevukile yayisibuza umbuzo ngenzela unake ngenzela uhlukanisa ukuthi lo muzi siphuma kuwo khona umlungu okuthiwa eParis eFrance unendlu ka175 million ngeke ifike kulesehleni awunjengoba sekuhleni umuzi wakhe uthi kwaMsweli yayisibuza umbuzo inkosi langa yathi ngicela ukubuza ukuthi niyazi ukuthi labantwana kudalwe yini bangafi begqitshwe inhlabathi udonga lwendlu luhlangene nenhlabathi bathi uMsweli cha uthi ngoba ushembe besingamazi ukuthi uhlalaphi
Shembe nasebusuku gingqika nemoto yambiza akusindisa. Nasemini ushembe yambiza akusindisa. Awumazi uhlala. Uthi yathi inkosi langa into esindise laba bantwana ingilozi zabo bezingalambile. Bathe mabethi shembe wasabela. Ngesikhathi somthandazo siyathandaza. Njengoba kuwumhlangano besilindile uNkulunkulu eseduze kwazo. Ngesikhathi makumenyezwe imgidi ziyemgidini ingilozi zabo bezingalambile. Ingakho Shembe esabele wasukumela phezulu. Asibuye ebuhleni. Ukhona oshonile ebuhleni. Kwale noma sebefika ngemalasi bethi sizocina iduma baficanga nesisodwa. Aliziphuma khona ithi besikhona. Umshumayeli ungibe ufike ngaphakathi bengihleli nomvakela umdluli. Sesizoqala soqoqa sibuyisele imbenge ngaphakathi. Wathi mvakeli lekelela inhlasutha iphume yonke iyolekelela iyophakamisa udonga selimboza abantu ezantsi. Ngezumvakela ethandaza ethi Shembe lo uNkulunkulu bamba lo mphefumulo. Uma siyongena ngaphakathi bangcwele ngihlangana lenhlasutho okuthiwa sikhumbuzo. Ithi sengimtsheleni ubaba okubuhlungu kokhela kukhona lodwa ijazi la ilabika kubaba. Nangemva kwesigameko kasibuye umuntu kubaba. Bayihlalele bayithulela. Ithi lenhlasutho sengibuya kubaba ngithema ngikhuluma waphuma bendlini speed esheshe. Wangena eMagetsemane waphuma noma wamlandela. Wabuya ubaba wathi hamba batshela ukuthi ababakhiphe kahle. Yabuya lenhlasutho yabuza ubaba ukuthi sabakhiphile ukuthi baba basabakhipha wathi batshele babakhiphe kahle. Ithe mayibuya ukuthi sebebuphuma sebebakhiphile bonke wayesethi ngiyabonga uthe umkhulu inyanga izulu imphefumulo yabo uzoyibanga. Ubengasikhombisa uShembe uthi uNkulunkulu. Sisho kanjani pho ukuthi akukabi yena number 5. Uma kunesi number 5 ufike kanjani pho ngothiko lwenkosazana. Uma bethoba babephambi kwethu bathi akukabi siye. Lo uyena uzolethoba. Sikhohlwa unyaka. Sasebancane. Phela sibaphendule laba bathi akusesiwe number 5. Bahlokoloza thina ukuthi sikhonzelana unyazi. Kanti ngesikhathi uBhombele ejika nomhlangano kwaKhasimi ethi bantu abami sesihambe kabi asisamtshelanga uNkulunkulu umnikazi wesonto ukuthi umhlangano uyaphuma enhlangakazi. Ngiphendula laba bathi akusiwe number 5 akuyena uBhombele. Uthi ugogo bathi mabefika ePhakameni eParadise kwase kubizwa amakhosazana wayesethi uBhombela lethani lomuntu ofikile. Base beyamletha kokheli. Sasingakazana. Uthi ugogo wayesefika eMgona. Wayesekhuluma ulimi lwakubo. Uma esethi bamthathe bambuyisele wayesemthinta ngomuntu esihlathini. Wayesethi ngithi wena uma sengibuye emhlabeni kwesibili ngithi wena uzongizala. Wena uzongilanda ezulwini uzongizala. uBhombela wayitshela uthimbo lwenkosazana eligonile. Basho kanjani abantu ukuthi akusiwe uBhombela lozomhlalweni. Angithi wena uzongizala uzongilanda emhlabeni uzongizala kwesibili. Etshela uthimbo lwenkosazana eligonile bahamba nalo wabuye wahamba nomhlangano. Uthi umthandazo wami bangcwele simbonela uNkulunkulu ebuhleni esindisa abantu abawu7. Bengazi ukuthi nengane yala ethempelini ikhona njengomkhokheli kaDesha. Wahambile nje uningi sebuhleni. Afika ama-ambulance bahamba ebhedlela babuye bonke bakhona.
uNkulunkulu ezibonisa ukuthi njengoba simphika siphiko kuye. Ithi inyanga izulu engithi mina ngeke ngisahamba umhlaba ngishumayeza abantu ngoba uBhombela uhambile umhlaba walikhanda isonto yafika inkosi yahamba ishumayela ithi mina ngizohlala la ebuhleni yonke imihlangano izowenzelwa la ebuhleni uthi umthandazo wami esanda nezo ngicela lingabe bikho ikhoba kwashinyanga izulu ngithe isizulu sami sixutshwe nesingoni ugogo wami wayekhuluma kakhulu isingoni lapho esiphuma khona siphuma esibuyeni naso isizulu sami ngiyazi ukuthi ama-2K isibuye awasazi isibuye yayithi indoda namakhosikazi ayo mayilimile uma umbila noma amabele kakhulukazi amabeleni bese yacenta ibala eduze kwensimu ungathi kuzowakhiwa indlu ikhanda isibuye bese kukhiwa amabele bese ebekwa lapho bese omela khona bese ebhulelwa khona bese elwe khona kuhlukaniswa amakhoba namabele ashiwe amakhoba kuthathwa amabele aye nawe ekhaya siphume ebuhleni lapha uNkulunkulu kade sibuthele khona asingabi ngamakhoba ethi inyanga izulu ngithe ngihleli ngalandwa abasezulwini angikhuluma ukuthi ayikhuluma ngibele cha wakusemini uJuly 97 July ka-97 ithi ngafika ezulwini nganikezwa iqoma ligcwele amabele nganikezwa eli-empty elingenawo amabele kwase kuthiwa Shembe ukukhuluma kwakho kuzwakele ezulwini kodwa kusikho sicela uwele lamabele lawa nalamaqoma ithi inyanga izulu ngiwelile amabele abangagcwala ubheseni amakhoba agcwala iqoma uthi kwasekuthiwa uyabona laba abantu abagqoke ingubo begcwele esontweni uthwe namaNazaretha onke angeke bafike bonke la uthi ngathi hawu Shembe sesebenze kangaka wathi kuthiwa abekho abafuna ukugcina umthetho kaShembe ithi ke nami akekho uShembe uzophumula ngoba kubantu abawu-20 abakaShembe babili ingakho ngithi ukuhlala kwethu phansi kwalezi zihlahla sikhonza unyazi singakwenzi ize neze nomunye akazihluphe athi noma efrijini lami kungekho lutho kodwa uShembe uNkulunkulu ngoba lokhu Shembe nakho akukho ngisho indoda enakho ayikho indoda enezulu wamthuka kangaka nje ombatha amadoda lawa abombumbulu abakanongoma ahlushwa abazali babo abangazi ukuthi bakuphi njengoba siphuma ebuhleni maNazaretha kade siyothetha amacala ke akuxoxa ngesono somuntu nangosizi lomuntu kodwa njengoba siye siguqe nembenge kunikele lithi uzube nosizi uzibuza ukuthi konke kubuShembe akekho lo muntu ngabubikaphi lobusizi lwakhe usizo libikwa uShembe kulona ngaleli enyangeni kokeni khona impela emva kwakho khona impengale emva komama emadukeni amhlophe uNkulunkulu uyakhuluma ngayo lezo insizwa eganweni nansuku ehlasa ayiguqe ngibona sengiguqile azikho kanti bapha bakhwela bezinganise emva kwakho mkhokheli sikaningi ngoku nilahlekile abantu
abekho abayeni balezingane uthi umbuzo cishe ngathi umhlaba kakhombo wakhe ngibona emva kwenyanga ezintathu seziyile zayophuca hlala phansi ngiyabona omakoti benansuku ehlaza emva kwenyanga ezintathu senile nayophuca mabeyile phela kuthiwe amen esontweni kokheli seziyile ingane zawuphuca emva kwenyanga ezintathu azikutshela laba sebekhumulile nansuku ehlaza baya ngibona ukuphuca emva kwenyanga ezintathu anibatsheli ngani pho abalela mayo ngoba emzini abahleli kahle kudalwa yini khona ngempela bengahlali kahle abantu emzini angithi sibuye ebuhleni sibuya nezintsha yini ukuphuca mthetho yini ukuphuca angithi awuyena umthetho webhika yini ukuphuca wazi uma ingane yogana niyenzwa bobaba uyise uyibamba ngengalo nebhokisi bakeli angene esibayeni lengazi ukuthi ushembu wazi izinto ezijule kangaka abiza bakubo uma unina ngesikhathi emkhulele amagama phela ngesizulu kade uyanisici wayehlala ethetha njalo indoda ithithisa ngoba eyaliswa ingane kuwumfana noma kuyentombazana ikhonto enjalo uyizala ingane iqambe nje igama athi uthangithini kanti utole ukuthi indoda imthethisa noma ungasekho lutho ingena esibayeni indoda nendodakazi yayo ithi nina bakwaSibanibani siyahamba sihambisa lo mntwana lapha ganekho ayogana khona sicela sambeni nisiphelezele nezalukazi zala ekhaya zihambe ziyofundisa lo mntwana emzini womuntu ukuthi emzini kuhlala kanjani nazi inkomo niyayibona bese beyahamba sikhuluma ngokuphuca kufika ugana kubuye libuye ibhasi okay uthe ubaba kawufuna umshado ofika ngo8 ngo9 umshado ufika u4 ingakashayi izalukazi zeceke isekhona uma kukikizwa izalukazi zala ekhaya manje ngo4 abomndeni bayahamba ngoba sekuyasa ababone emini babone ebusuku uma umshado wakho ufike emini kukikiza abantu imoto namabherundi libuye ibhasi emshadweni lifike lime yehle ishisa bhepho lala ekhaya lithi sesibuyile nina bakwaSibanibani umntwana simshiyile nezalukazi zala ekhaya zisawumfundisa ukuhlala emzini bese ngene endlini bese kuyahlala umntwana mayezophuca umakoti usuke emuka isizalukazi zakubo ukuthi usiyakwazi ukuhlala emzini azihambe zibuyele ekhaya afike ekhaya ahlatshelwe imbuzi kuthiwe nangu umakoti ubelethe izalukazi ezazimthelezele lapha agane khona useyibuyisile ukuphuca ilokho uma ngayibuyisanga izalukazi uyohlala kanjani emzini abe nokuthula aziyazi phela indlela zayibele thina aningaphuci umakoti nonke aningaphuci sondelani umkhokheli simncengele abakhwenyana banimukise emakini niyophuca nibuye
uthe mthetho yasazi izulu umakoti mayebuke ubhucu ufika enzeni la igane khona uzalele esontweni uzalele esontweni shumaye uma ibuke ubhucu umakoti wenze njani ubuya nani usezoyimela phela manje kokugcwele kubo cha Mshumayeli ubuya nezitsha buya nazo kuba emzini ukhanyisa nezitshalo sibe ubhuqa sibuya naye umbondo ngena kanjani ekhaya kubo babilo makoti futhi balokhokhela umakoti uyabuya hlakathela izingane zala ekhaya la igane khona sihlabelela ingoma yakhona uShemba kashongo ukuthi asisuke esikweni wathi uzogcwalisela ngoba amasiko ayiwanika okhokho bethu abethu umakoti namhla baphuca noma begana yini ngempela edala singasaqhumsheli umculo wosinisayo yini edala singasahayani aza uShemba takuyeka ukhaya ukuhayana kufika kungenwe nebhokisi mkhokhela ngithi kuzume ezimuzi kungenwe endlini mvangeli nivale eminyango bese nihlabelela ingoma yokuba bhuqa singayikamba nje siqamba manga sithi mkhokheli basihlalisa endlini kamakoti kunuka umchama kusindiwe bese basiphendula bala ekhaya bethi vele safuna inkomo nasilobolela ngamankonyane kukhandwa amadlozi ukuthi awamukele lo makoti kuyalumbaniswa uthi yonke lento eyenzekalayo isesandleni semndeni yala ekhaya basha bala ekhaya ukuthi nathi sikhipha inkomo sakhipha amankonyane kuyafa ingoma leyo ehlatshelelwayo bese iphuma intombi sezi esibayeni ziyofuna inkomo yazo kodwa bengisendabeni eyodwa yokuthi umakoti uphelelwa u3 months bese emukisa izalukazi zakubo ithi inkosi ngeke akuthola ukuthula lezalukazi ngoba ifuna ukumuka ayimuyisiwe ukhona indaba yokuvala ezintsha lezi sibuye nazo ebuhleni ukhona indaba engale kodadewethu nakithi bakhona abangazange babe nayo inhlanhla kodwa ke abakithi babe ngayifuni inhlanhla ngoba mkhokheli babe baleka mabakhethwa kanti akusebona bakwamkhabela bakwamajola phela inkosazana mayibaleke lokukhethwa usuke singeyakwamajola angithi ozoyikhetha nje useqaqe idokotela lomuntu angithona sengiyakwamajola ithi indaba kaNkulunkulu ngale kodadewethu abazigeze ngiyafisa la ekhaya ngoba banemali eningi imoto abayithengi bayayibhuti bayisafuna njengomshukela uthe uNkulunkulu imbuzi zintathu amen sekubheke ngale ngemuva kwakho mama uma emva kwami enegatsha eliphukile kuyena ubuthoba sekuseni ebusika intathakusa kumnandi kuyena imbambezelo ubambezele alokhethi hamba utshela abakeni ukuthi ngizofika ngoDisemba futhi uDisemba angasayi naku uyakalekelela ikhipha imbuzi anika umuntu anaye ithi indaba kaNkulunkulu wasebuhleni zintathu imbuzi kubo eyokuqala uzoyithenga inikuyise
eyokuqala imbuzi yokucela ukuthi la ekhaya ucela ukugeza umuzi kababa wakhe kokheli angithi makufika umntwana uye kuvula amanzi kuphuma amanzi empompeni niyalumbanisa wachitha amanzi egcekeni kubo mdala ezala umntwana ngihloniphisa kahle mkhokheli bayangizwa mama igceke lase liyangcola kwathuthela abadala basekhaya baphuma uthi kuNkulunkulu wasekuhleli imbuzi yokuqala kacele leyo ntethelelo ayizukudliwa muntu waleli igceke kufuneka inyongo nomswane kuhlanjulule igceke nezindlu esibili akathi kubaba wakhe noma kuma wakhe ngicela ningicelela intethelelo kubazali bami bese bengibuyisela lokho ababengifisela ukuthi ngibe yikho mdla bengizala kakhulukazi umkhulu engathi makuthiwa kuthekuzela intombi wakikiza wathi ngaganwa ngicela ngibuyisele lo myeni wami owayengikhethela yena eyokugcina imbuzi ekayisi isabatha ngizolikhuluma kanjani leli gama kufanele ngikhulume 23 hlonipha amakhosazana kufanele alizwe embuzi kasithathu kayise ngizofika 14 mabe ngizokungishutha noma bakezo ukungithumelela ama voice note ngisafuna ukuthi ngizolimisa kanjani ithi indaba yembuzi yesithathu ikhishwa uyise athi nami Ntomthini makuntomthini igama layo waqhamuka uSikhotheni lithe igama ukulimisa nqo uyisa limisa athi lengane izalwa yimi ngayiqambe igama nganitshela waqhamuka uSikhotheni wayikhumula iskate nesikhinde esincane umkhonto wabhajwa enxebeni sengiyamcelela ukuthi mfuneleni umuntu azomqoqa amthathe kwemyeni wakhe noma ngakhipha inkomo embili bese thatha inyongo yalombuzi emnika ntambama athi akayogeza ageze ishwa likalo yaSikhotheni ongazange ahlawule azange enze lutho khona kuthiwa asolimisa sithi mbo sithi wamvula umlomo mkhuzula ngesibhakela izini ngiyahloniphisa nalapha alongikhumbuza 23 ngilimisa sisodwa lengane la ekhaya yabanjwa umfana uSikhotheni wayivula amazinyo wayihluthula izinyo ngesibhakela sengicela kini ngalembuzi mnikeni umkhwenyana ngoba nathi ukuthela mdla ethola umntwana kungekho lutho ongezwanga lutho ngizomcelela kini uthi uNkulunkulu bayezwa bezwa ngabasemhlabeni uthi uNkulunkulu singalokho sithuka ingane sithi ize ingafuni ukuganwa kanti angithi nawe angithi nami uma ngenza washi ngifaka insipho ngiwashe ngithi ngikhipha insila bese ngifaka amanzi alandelayo ngithi ngenzani sengifuna kweclean nazo lezi ngane odadewethu uthi uNkulunkulu abazali abazigeze zibe clean kodwa kakhuluma emsamo ayicelele ingane yakhe ngicela zidle ekhaya mkhokheli kodwa umama ukhulume ngomthetho ngicela zidle ekhaya eNazaretha engikuthandayo ihlakusuthi ezophula inkosazana uthi umthetho asibahlanganisa ithatha cela uamen kulo ndaba amen ozophula inkosazana abahlanganiswa ithatha akekho ofisa ukuxexulelwa ilebuli womunye umuntu ekhokhile nami ngifuna impahla enositolo funa ilebuli ukuzixebulela
angifuni ukuxoxelela omunye umuntu uma benomzulu ekuseni bekhuluma ngomthetho uthi inkosazana uma ingakhumuli nansuka kaShemba iyazi ukuthi yaqoqa ayithathatha ikhumula imvunulo kaShembe yonke u7 besithi emhlabeni kukhona into engcono kunokuNazaretha ayiyona intethelelo thanini amen akuyona intethelelo intethelelo umuntu ozalwe abazali abangawona amaNazaretha wabona uNkulunkulu waphenduka uNkulunkulu wasemgeze lona khumlina nsuka uthi umthetho wesonto akahlale ngaphandle kwethempeli uyise uphudlamlenze ayidlamlenze athi dlamlenze ngicela ube insipho geza ingane yami ibuyele esontweni noma khipha inkomo eyodwa akasafuneli ukutho ngayo khipha inkomo eyodwa umthetho waleli bandla ayibizwa yona ngentethelelo umuntu ophuma endlini wayonethwa imvulo wabuye semanzi akasintethelelo intethelelo abantu abaphendukile ngoba abazali babo kade bengakholwa babona uShembe sebadala igama lisebenza kubo zintombi zentethelelo ngicabanga ukuthi amakhosazana ayezwa ukuthi ezophuka la ethempelini ayizongena izohlala ngaphandle sicela abazali bayo kokheli bakhona bayiwashela la emva kwami Ngwaba akukhuluma isingisi sizulu leso niyamazi umkhokhelo uthini uma ngathi aguqa bayiwashelayo ngicela ungaguqa ompunga njengaguqa isizathu nasi siphuma emhlanganweni ade siyothetha amacala okhokho bethu bafika ngale babona uShembe bathi Nkosi asibonanga ufika emhlabeni sasingabantu sicela ukhethe ingane zethu size kuwe sizothetha amacala ekaShembe court noma inkantolo ivulwa ngoJanuwari ivulwa ngoJulayi ivalwe ngoOkthoba iyozivula ngonyaka olandelayo uma silapha kwabheka bezayo sihlela abantu kuzo omunye umshumayeli uthi uNkulunkulu isonto ulibeke kweleni izinga mina bengithi inkolo yobuNazaretha ayilungile inkolo elungile ile kade ngikuyona yosindiso civilization angithi inempucuzeko ithi nginekuku izinto zami zaphambana nami inkolo ebengikuyona ithi ubani ozothola isizulu sami umalo wakho sigcina Mnandi uyiciko la ekhaya uma hakuthiwa umalo wakho sigcino usho mama bephuqa indoda engafuni ukugana ngisho njalo egane unkosikazi oyedwa umalo wakho sigcino basho ukuthi unonkosikazi oyedwa ithi ke lensizwa ngangithi ngiright mina kodwa ithe izinto zami ngaphelelwa zimoto unkosikazi wamuka kubo uhamba nezingane ngathi ngilanda ingane zami bafika kubo bangixosha uthi ngahlangana nezinsizwe esitimeleni umfoka Khoza ngamlalela mayikhuluma uthi ngafuna ngathi uphi lo Shembe okhuluma ngaye uthi wathi usekuhleni uthi ngafika ebuhleni wathi kukhulunywa kanjani wathi uyanikela ubika usisi lwakho uthi ngabinikela ngathi ngicela uNkulunkulu Shembe angibuyisele unkosikazi wami
nezingane zami nomsebenzi nezimoto zami uthi ngathi ebusuku uma ngilele kwaqhamuka amadoda ayisihlanu engingawazi athi sase kushiya emhlabeni wena sathi usalukhanda lesi sibongo sakithi wena uthatha inkolo engayazi okungeyona abantu abansundu okungeyona kaMvelinqama yithi sikuphuce lezi zinto khetha inkosi uba yiNazaretha bese uyagana uthi wonke lamadoda athi nami angizange ngibe nawo umuzi emhlabeni wena uzowakha umuzi wami elami icala uthi lapho kuthiwa kusezulwini khona asikwazi nokukhomba ukuthi kungakuphi sihlele emahlathini entabeni ngoba emhlabeni asinazange siyakhe imizi uma ke sesivala inkonzo ngisihlabelela ubaba vale ngase ebuhleni sengiyibuzela nje bobaba ngewona 23 akufanele umthetho wegceke lakini nelakithi uzube na 30 years ungenawo makoti umthetho wesintu nesonto uma ke eyedwa laba abantu abafuna ukubuya emhlabeni bezozalwa kabusha bazozalwa ubani ngoba umakoti ukhethwe emndenini babili umakoti incwadi isho ukuthi sibili afunda incwadi yakhe ethi bahla babili le ncwadi ithi umakoti okuqala wakini wesibili umkhethelwa wabasekhaya komama ugogoza luma wakho uma ungamthatha wena wasekhaya komama lakho uthulungile oyedwa okay uma njengoba ukhula nje mawami masusele nezinye lonto uzobusayidla ngenyama mali nganguthuka lele lodwa luthi nyama nevosi nekulidla cha ngibhekiseke njalo bobaba ukuthi icala babili amameli umalingo uvuma ngekhanda babili malingo wakini omunye ulethwe zidalwa zasekhaya komama ukuthi leli ikhaya abathi makugana umama bathi kalakheke emaphethelweni ingane mayizala indodana lo mama kufanele baphinde balethe umakoti ibona bazi ukuthi kulethe umakoti la uzomthatha nini wena wasekhaya komama omnikwa abakwasekhaya komama uyakhuluma mkhokheli awusho ukuthi uzombelaphi namuza umkhokheli uthini uthi inhlansuthi yonke la ekhaya ucela ukuyinika insipho ihambe yogeza lezi angane ngemva kwakhe sicela uamene inhlansuthi hayi ngomlomo sifuna kwakhe isonto bangcwele bese kuthi thina esingumafana esiqalayo esifuna ukuqala nje ukuhlabula sibhekaphi sibheke entanda khona bani entanda khona ba khokheli sesiyivala inkonzo kodwa ngeke ngalisho leli gama ngoba obaba bayashintsha ebusweni uthi uNkulunkulu ngathi ingane zala ekhaya zingaqala ukugana zina 18 ngangala ukuthi lesi sigaba singaficwa yilesi ngoba uNazaretha uyakhula kodwa akwenzeki ngolwesine ngingaphakathi umdlulu usayodla bese ngifonela ngikhamba baphuthuma ozana ngifica kunenkosazana ihleli yaseMaritzburg athi umvangele naye inkosazana ilethe ukukhuluma ngithi khuluma nkosazana kwenze njani ithi ngino 5 years ngacela inhlansuthi ephethwe nguwesandanezo hawu mntanami
hayi akasondele umfundisi shozi angikufanele kuyohlukaniswa ngithi kwenze njani ntombi uthi walethe inkomo eziyisithupha wabuye wayilanda ngithi yini wena wayisola uthi ngeze olimini uthi kimi uma ngijaha ukuthi ngifuna uzomgana ngingamhlukanisi nodade wami akuyona inhlobo ngithi wanakani lapho nkosazana kukhona la ifonini yami ushaya umgidi kodwa uma ungahlangana nokathi inhlathisuthi ithi nganaka ekuxoxeni kwesikhathi ukuthi hayi lo muntu lo mayikhuluma akasho ukuthi mafa akuyena osegoli akasho ukuthi isicalo somthandazo ithi nganaka masikhuluma ukuthi uthambile uyicelela inkosazana mawazi ukuthi iyeke uma wazi wena ukuthi eyakhe indlela ibheke ehlathini ayibhekile ebuhleni ngikukhulunyiswa ithi ngoba kubizwe mina ngiyayazi inhlathisuthi isebenza kahle drive ibhasi sengesibili yesithathu umkhokheli inkosazana icela umfundisi usho uzubuza ukuthi hayi inhlathisuthi ayiyona isishimane inkosazana isishimane akekho umuntu ongacelwa 5 years kule minyaka walanda inkomo eminyakeni wesibili ihlaleleni ngahlukanisi wonke lo nyaka ngikhuluma ngento kade kukhulunywa ngayo ukuthi iyalihluphi isonto ubaba lezingane ilungisela ukuthi zizovuswa imizi zizozala ingane washo njalo uBhombela eshadisa bokuqala ephakameni wathi inkosazana yiyona ezala iNazaretha yiyona eyozala umuntu ozogcotshwa kuleli bandla yiyona ezala umfundisi angikhuluma ngomthetho oshintsha wabantu wathi sekuyagcotshwa ngikhulumela ukuthi insizwa sibuyele nalokho ngikhulumela ukuthi makhosazana nani nifunde kakhulu nemafonini nazi everything mangabuza nje lesihlahla ngithi sigugulisha ukuthi sinempande engake ningangitshela ngisani ke ukukhohliswa inhlathisuthi uyibona ukuthi mayikhuluma isandla simisa kanje angithi mkhokheli benze yebo kuthiwa ngithi thayima ke nankosazana uma ukhuluma nenhlathisuthi isandla silingisa inyoko kuphephetwane yini isithambise ushemba kafuni nani ushemba kafuni nathi ushemba kafuni nebandla lakhe usikhethile wasigeza wasikhomba indlela yakhe sifuna ukufela kushembe thina bangcwele sifuna izulu lakhe silibone njengoba siphuma ebuhlende besiyoncencayela siyofuna inhliziyo emhlophe kuye besiyofuna umsa wakhe maningi amazwi Nkosi wabusisa ingoma 236 uGumede sihole Ah